Pjesma produkcijski prati savremene svjetske muzičke trendove, pritom zadržavajući prepoznatljivi retro stil koji bend održava od svog postanka. Pjesma je, kao i mnoge druge, nastala u studijima Mix Factory u Sjedinjenim Američkim Državama i studiju u Sarajevu. Inače govori o univerzalnoj temi fatalnih ljubavnih odnosa koji nam se dešavaju, a u kojoj nismo sami i prema kojoj niko od nas nije imun.